Skylder. Ne? Oynamasın bu. Ben senin betine tüyerin ayaktan bildim. Gel de oynayınız. Şuradasın böyle. Menden oynamasam dağıttı ben boşan tüy. Gitme. Oynaysın mı? Oha. Ben de tek maka gayra. Aba! Aba! Men. Hazır kat tutuyorum. Jakşılap bas. 1, 2, 3. Sen. Ben tosum. Yersin bak. Oha! Neyse nasıl oldun mu? Oha da benim. Kıymın da. Karat benim ben. Kattım. 1, 2, 3. Kalıs. Oy. Nasıl gitti? Çok otur gitti. Oy. Bana mı sen topta alkın alçı? Ne demin? Sen degen alkın menden çoksun da. Sen gittin mi sen alkın? Emin var vay. Ama kim var? Sen barç biraz yilayman da. Kalıs. Olaymış. Sen lavaç kalıs. Biraz yilayman. Kalıs lavaç. Ben az topta al gelirim. Lavaç. Tıranda. Olaymış. Hoppa. Yoldan kalp ötüyoruz kalıs. Joldan bu. Joldan çurka ötüyoruz hazır. Korkuyorum ben. Korkma. Çurka ötüyoruz hazır batele. Şöyle. Oy. Yine toktop kaldım. Başına ağrıtıyordu. Apam degen çoğun jolga çıkmakla demedi beni. Boşadı. Bu aparlarda hep gidersin çünkü. Çır. Çurka. Çıkar. Oy. Ne geldi? Haymancan. Top da aldık İyi. Yeni iyi oralı cürü. Çır. Gittik. Gittik. Oy. Oy. Biz mi? Kalp öderiz. Bulacak da maşinalar doktor öttürmeyi mi? O şurada. Oy. Oy. Salamatsınlar bu oldan. Selamat koy. Joldan öte almay durasınlar mı? Oha. Anda men sizlerge jol erejesini үйрөтүп коеюн макулбу? Жол erejesi. Кана, мына карасаңар могуп турган жол чырак. Жол чырактын кызылы күйгөндө биз бүтүп турушубуз керек. Түшүндүңөрбү? Kızıl. Кызыл түс күйгөндө биз бүтөбүз. Түшүндүңбү, калыс? Ооба, түшүндүм. Сарысы күйгөндө биз даярданабыз. Мынакей көрдүңөрбү? Качан гана жашыл түс күйгөндө биз жолдон өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Yaşıl değildir. Калыс, кана жашыл күйдү жүрүп өтүп кетели. Мен силерди үйүңөргө жеткирип коеюн. Кет. Kalız. Кет, жүргүлө. Жүрү. Maşinalar toktop kaldı. Ой. Oy. Мынакей балдар жолдон эми өтүп алдык. Эми мен силерди үйүңөргө жеткирип коеюн. Макулбу? Makul. Жакшы болот. Анда жүргүлө. Gittik. Kızıl güygöndө токтойбуз, сары güygöндө даярданабыз, анан жашыл güygöндө өтөбүз. Калыс? Сен жаттадыңбы жол эрежелерин? Ооба. Кызыл күйгөндө кыздар өтөт. Жашыл күйгөндө болсо балдар биз өтөбүз. Жок. Кызыл güygöндө токтойбуз деп айтпадыбы милиция байке? Ооба. Биз жол эрежесин үйрөнүп алдык, Ооба да. Сен айтпайсыңбы? Эмнени айтайын? Ооба. Кызыл күйгөндө деген биз ошондо күтүп турабыз. Ооба. Анан? Сары күйгөндө даярданабыз. Ооба. Анан жашыл күйгөндө акырын басып өтүп кетебиз, Ооба. Ой.
Biz jol erejesi bilemiz da. Жүріп топта қалай бара алып келеміз? Жүр, Жүріп. жашыл күйгөндө өтөбүз, э? Жүріп.